Iyang mo kasaraya na ko. Monida na chuan do na chuan sa karatang kapang mawaw pa ko para sa machay ko. Kaya ko nito na sa kawan Pohnpei sa karawala pa ko para sa nangkankan. Wang ko sa karanagan na nanak ng kanikan. Ay chuan wang chuan ang sa machay kat nan Wein Pohnpei. Kaya kat na Speaker ng Pohnpei State Legislature kaysa. So, wala bala kayo karas na pwede momoso siya ako government o plinchuan wow ang National Geographic Pristine Seas. Yes, ako na siya yung ranward o apit kayo yung scientific expedition the open paliesed nan Wein Pohnpei. Prosperity Micronesia or National Geographic Pristine Seas. Patohwen ehupene nan scientific expedition. Doadoahk paliesed nan Wein Pohnpei. Chiptan yung October sa pahn o pahn November sa Priyario sa Silo. Doadoahk chiptan ng Wein Pohnpei. Patohwen Pohnpei, Doadoahk o pahn sa ng Wein November sa Priyario ng tuwan na sansale. Katawagan yung kasanaben expedition watch, siyapta ng baryo kiti sa tuwa o Pweida bar sa ni ehupene na pungal sa national government, state balikan cars o organization na balikan, magkanakwani o kasyanga appointment paliesed nan Wein Pohnpei. Tuwan na sansasang sans advisor o Prosperity Micronesia. Negolia Master, Rob Watch sa FSM o Pinong National Wein Pohnpei. Kapan Doadoahk Watch kung sa Prosperity Micronesia at bakas ko rin open wawagila mo man mauran pahsehda paliesed. O Doadoahk Watch yung Pweida ay local scientist kayo pinipilda sa nan Wein Pohnpei o passion right ko ng National Geographic Pristine Seas. May irasamin kayo sa National Pohnpei o ng Doadoahk Research Watch. Ang Doadoahk Watch bago ng kawat mauyo o FSM government o state government ka. Nagpapasan nito yung Doadoahk na pwede ang uyawin mabasa sa walilad sa nan Wein Watch. Ni October sa Silo, kat nan Wein Pohnpei the Honorable Ricky Oliver. Yang aking chuan mamodan Pohnpei legislature kaysa o waliyaban ako sa Wein Lagikan Pweida Pohnpei. Pachong waliyaban state government ka. Pachongan para praipukat o tour tamamayin National Pristine Seas or the open expedition the research mapachongan sa apedian sokan mapachong taketsyo. Nang Doadoahk Watch, waliyaban bukat pachongan rin Doadoahk may rasong rob the seven kanan National Geographic Pristine Seas pachongan ehupene Prosperity Micronesia. Open niya sa watch pachongan tupso kasambalakan may pachongan sa watch. Ani October sa pahn sa Silo, yerang may iray watch o tutin ang labinsa nan Pohnpei. Wala pachongan lugayang kat nan Wein Pohnpei. O waliyaban right ng school ka and College of Micronesia kasan. May make sure the school ko pwede ang science, Miss Trinity and Andrew ng Doadoahk Watch. Pachongan right bukat yay waliyaban ng kasang Congress the Honorable Marine Abelo Alfonso. Muran Doadoahk Watch, Watch pachongan yung National Wein niya October sa Plamang ni Colonia China, Friendship Church. O pachongan kapehsehda sa walakan maratiarata na national expedition at Doadoahk research magyawyan na labinsa nan Wein Pohnpei. Iray naman na pachongan ehupene Watch, yung kat nan Wein Pohnpei the Honorable Ricky Oliver. Ambassador Wein U.S. of FSM, Jennifer Johnson. Waliyaban na kasan Department of Resources and Development, R&D, Benarin Jacob Oswald. Many are so acting secretary and department watch.
Public State R&D and Tourism Office. Principal Oriental School and Public Garden School. Doadoahk and FSM of Public State Government of Nan Wein. Narachitan Doadoahk, Kapehsehda Perpetual Valiente Public State Unsa, o Pasamodo Rai Saikan Perpetual Sapot, o nan Doadoahk kapehsehda. Perpetual Kapeng Kemedan Tama Pweida, o Binya Sawachu Kaskasuk out of Doadoahk. Dr. Yanasa Perpetual Kapehsehda, Doadoahk Kaden o Machurai Saran Subulkan. Apol Rongen Karos Meben Wami the Petrowan, Iragan the Tata Lepinset and Wayward. Epi Petrowan Gadesum and Doadoahk with the Wiawi online. No moment virtual classroom you. The Basankita live interaction sessions, the Pweida nan Wein kapehsehda. The Petrowan Doadoahk you a classroom near October is Doadoahk. Open Korean November is Soon. Kulakay sa kalagnamen sa Rongen Wein Pohnpei. O Rongen Wein Pohnpei and Rongen. Complete follow our Facebook page, Prosperity Micronesia. O kami ang kakmang ng Rongen. Irang sa malakanta Rongen pidada Research Watch. Tuwan na bisasa sa misyanasa. Doadoahk kiba na baligay. May ehupene o magandang chencho o irakasampalakan na anak. May gain Micronesia Conservation Trust, University of Guam, Prosperity Micronesia, o National Geographic Pristine Seas. National Geographic Pristine Seas Expedition Data, Borrows, Petrowan na Expedition Watch, kapehsehda ng Expedition ng Sampa. May right wing watch Petrowan Uya. A Petrowan Doadoahk kapehsehda mo watch Pokota o mamamukot at Doadoahk na Rachmalinganan watch. A Petrowan na song karasmiyan, tugsaw watch ang nisayla po katapin robata o abali paliesed mamausan. Aksa watch na soche. Yay chon community tawin. Yay watch may data inangin rai spread the soul research bukach of nan-set. Yay uchucho barangan ng chon way may data pagkapetro ng lepinset and way na pasan. Doadoahk Petrowan may yay chon way na pasan mamangin pinsapon maray lepinset. At ehupene pelkaros may kuchaylo iray. Mabangka kadeta Pweida Doadoahk pelkaros patohwen. Expedition Chief Scientist Dr. Doadoahk, Nawian Professor sa University of Guam, opinion sa wachugan ewyang balikan na nabasan, magnapali paliesed ng pariagatwano Petroda and Ranwatch, opisana niya lahat paliesed and waywatch. Petrowan Petrowan kapehsehda, o kapehsehda na ng expedition mawiyawag ng lab. Petrowan Puriamo Gilatuan Raro Chakayan Danset, Abel Mamang Chukas Selection, o Election and Ryan and some climate change, the work the plan and Wewaran Bukach. Petrowan Kamelem and Metrum Sang, the moment wayward track and Gushin Abali Lepinset. Ye Captain and Summer Metriak, the Pohnpei Kapehsehda, Mepileta Songwatch. Ebinya sa wachu Petrowan kapehsehda, sa Nan Wein Pohnpei scientist kan, uyapin ko ay maray ng subul kayo ng balikan, pidada Pohnpei ng seto pahn. Ay nanin kapeng metro binya sa wachu, kung ang abiray sa subul kan, may nangyang subul ka balian set. Rananchiyo parang kakalawad yaray chman oraman o sa waseta way ng baliwatch. Local scientists person areas on the same Cruz Stanción Pasan, Petrowan share the Pasaleta, Arachmal experience the Tami reality, nan dive the do or research, Pweida nan Wein Pohnpei. Miss Cruz Petrowan kawewa wendangan o makalagalan sa Conmetro paliesed, Samsangan pa ko ma'am, oral tara, man open men no chocho Petrowan. May sochugan Petrowan samang Petrodo.
Yes, an experience which makanaw dela chuan inangan men protect. The Dara Wapali, Lauren Danset, open man akan mebekyonan wasapuko. Ang nakaraba which mebekyoan kong mabagyan maplapulkan. Ranan siya mares subulo, pilada school ki marine science, parang kaksa ospene, ang yapal penyo of catch, ang tiyan mesh, open man murka. Mr. Elias Pecho ang kapimpiang karos sa parmaray tarin chuan kaparaparo lagalak marapulagitiyan po nilay local scientist ka. Epekyoan may expedition which we are experience kaselin o tatak sa banyo pwede ang dagan tatak which pan we are men kawi itong appointment na pinsada na kasan ang tiyan morka. O pwede na siyabilin na ng kapimpi kaki ang pinipilta ang pukala which Acting Secretary Oswald Petro ang Waliantis Secretary na kasama R&D Elena Piakanaka o kapantiyang Blue Prosperity Micronesia National Geographic Pristine Seas o partner ka sa Bobby State Pueblo Chuch masansan tatapan kasamasan mauya-uya. Kapang murada kong palikan oras, Pueblo Ehupene masansan ng tatapan expedition masansan Kapeng churo toka nan Wein Pohnpei, watchman Doadoahk, Director of the State Department of Resources and Development, Mr. Hubert Yamata, watchman Doadoahk. Open partner Chega sa Bobby State Government, Pweida nan Wein Sawaskan na sansan ng Expedition Watch. Kapeng churo National Geographic Pristine Seas, Pweida nan Wein so Warang tawag subulgi, wala terong tira kan magtatasapan na siya sabo o sampo sa nakan mabekyo sa bukat. Pagkatong ng Dr. Yanasen, mabekyo ang bekyo ang bukat o bekyo sa bali participation ta kapehsehda ng rai mapulapulkan ng tatakwat. Waso sa kawat mapulapulkan ng moyet, ranyang subulgi o yala scientist kayo rang. Yairai pong pulapulkan sang NBing bawa, mabekyo ya kamunchen kaalag silo na ranang kasama-samot. O Assistant Secretary ng Tourism Division, Mr. Berman Saltes, mabekyo niya MC ng programot. Kung pagmasani or chupentatok makasansanata ng Blue Prosperity Micronesia Facebook page, Open National Geographic Pristine Seas Facebook page o website. Yan na siya na sa karmasyero ng ranwatch. Kung pupulkalangan, huwag sumatawa pag sewi ranwatch. Subscribe ang FSM YouTube channel. Follow FSM Facebook page. O bebe ang FSM AM Radio. Kagpapatay sa tuwang. Abang radio na sa walo pong silo. Open up sa TC, kay po TV channel sa Priya, pagkong kakman ng tabasyawan, roka bakan na pang-basyawan mo rin mesh. Karangan mo kasalenian. Sa